Mari kita pergi ke Lengging untuk deliver kereta Nissan Serena C8 e-Power. Let's go! Alhamdulillah dah sampai. Assalamualaikum tuan. Tuan, saya minta izin buat video atas izin tuan tu nak share nanti memori lah. Boleh? Boleh. Saya ambil traffic lihat, takut terlupa. Jual kereta Nissan Serena kepada Encik Yusri. Saya doakan semoga bertambah-tambah rezeki dan juga dimudahkan segala urusan ya tuan. Saya terimalah saya membeli kereta ni lah dengan Nissan. Okey, terima kasih banyak-banyak juga lah atas urusan semua. Dan juga lagi satu tuan, terima kasih juga sebab support saya tuan dan percayakan dan percaya sama servis. Walaupun banyak kita punya dia punya urusan nak kena buat. Bang, saya nak minta tolong lah. Boleh tak abang bagi sebab kenapa abang beli kereta Nissan Serena ni bang? Ini. Bagi pendek ke panjang ke tempulan pada abang? Ya. Saya membeli kereta Serena ni sebenarnya saya percaya kepada dia punya brand dia, dan Serena ni mungkin dia besar lah untuk family saya lah. Family dah makin besar ni, kena perlu kereta besar lah. Itu sajalah kot. Okay, terima kasih. Lagi satu bang, cakap dengan dalam video ni recommend saya untuk beli kereta Nissan. Okey, untuk siapa yang berminat untuk mendapatkan Nissan Serena ataupun kereta-kereta Serena yang lain, saya syorkan untuk membeli daripada Encik Muhammad Rafi ni lah. Okey, terima kasih ya okay. tuan. Okey, terima kasih. Saya beransur dulu lah tuan. Okey. Sebab nak maghrib. Okey, terima kasih ya tuan.